wabarakatuh. Today is hari kedua. So, Alhamdulillah kita masih, oh my god, ada tupai. Kejap, tupai guys, I see tupai. Tengok tak kat atas pokok tu. Oh my god, macam mana? Okay, sekejap, I nak tunjuk outfit I beli dress ni semalam dekat beras terbakar. And this is our breakfast: bubur, coffee and omelette, and also with the view. Masya Allah, so nice. Sekarang kami dekat Skycap Langkawi, tengah tunggu giliran sebab kabel car tak boleh jalan sekejap. Tadi akibat angin yang kuat. So for safety purpose, kita orang kena tunggu sekejap, and agak delay jugalah kita orang punya plan sebenarnya. Dan time ni kita orang tengah shopping cermin mata sebab dalam kat sini cuaca agak panas. Apakah kita punya plan B kita? Another plan. Kita nak pergi tengok sky dulu sementara tunggu naik kabel car. Itu kan. Update sekarang pukul berapa ni? Okay, sekarang pukul 1 kat sini. Tadi kita masuk pukul 9. Masih stuck 4 jam kat sini. Sebab tadi tak boleh masuk sebab ada cuaca berangin. So for safety purpose tak boleh masuk. Update pukul 1.19. Kita belum naik lagi sebab tadi beratur panjang, and kita malas nak beratur panjang. So kita keluar dulu, pergi ke Telaga 7 dekat area Skycap juga. So nanti petang baru kita naik. So pukul 6.30 baru kita tengok sunset. Okay, sekarang kita dekat Telaga 7. Kita nak pergi tengok air terjun. I'm okay. Still not that. Masih tak pengsan lagi.
glass bottle. Glass serunya ya Allah. Our last night here. Alright, morning. So today is day 3. Tengok pantai dia. Video doa. I'm so sad sebab dah nak balik dah. It's called back to reality. Sedih nak tinggal Langkawi. Alhamdulillah, I'm so happy. 3 hari 2 malam dekat sini sangat pengalaman yang takkan pernah lupa and kenangan yang takkan pernah lupa juga. Apa-apa pun, hidup kena move forward, back to reality and cari duit lagi untuk travel.